Reverend Father Nolasco Fernandez. Kilagyaning igpam poning anak ang poning banali Espiritu, ing ginuman tabiya kaya kayo. Ing kakatamong Diyos, metong yang Diyos ang malugod, metong yang Diyos ang mapamakalulo, metong nga Diyos ang makasadyang mamatawad kaya katamu, lalong-lalo na karing sisising lalapit kayo. At itamo po ngayon itinipo na katamo at batang isadyeng kaya katamong sarili, pasibayo king mipnong kapakumbaban,
sisyan taming kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyawat tamong kapatawaran king Diyos. Ginoong Jesus, ika ing Diyos ang makasadyang mamatawad kaya kami, lalong-lalo na karing sisising lalapit keka, Ginoo pakalulo. Kristo Jesus, sinabi mo king dinatangka, bamulang ausan, aliwaring banal, nunering makasalanan. Kristo pakalulo. Ginoong Jesus, ika mismo sinabi mo, lakwan laring siya mapulot siyam, at panintunan niya ing metong ame bating atupa. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupaing tutu pakaluluwa na katamo, at king pampatawad daring kasalanan tamo, idala na katasana king biye alanangga. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, pagparalumpumi keka, insopan mo kaming tuntun mipnong tula, king lugod akawangis ning anak mo, paulining lugod na king yato, dinawon ning sarili na ang gaman king kamatayan, itiyadwan mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesukristong anak mo, amabibiyam pong magari kambe mo, king kameto nganing banal Espiritu, manggaman king alanangga. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isaiah. Ang bigay sa sabihan ang ipapanaw na pangilabas. Ginoo metong adalan, busal ng dayay mahal. Metong adaklat, busal ning maragul adanuman. At tinaid king parang ning labanan, karing karong panggera, at karing sandalos apakasake kabayo. Nanapata, ing metong maluwalan na esermo, karagala ng mapasay, kapagaman,
Paamasan isulat sa Pablo, Hingkaungan, Kalipilipos. Panimala ko ang papayarin na ng mga bagay ang may ipawasan ng lagot, kaysa pinalakabas akayaw na nipamaya upang sa Kristo inuno. Alam-alam kayo, pibat ako ipaawarin sa mga bagay. Tutuloy mo sunod sa lahat. Bibig ang kalayasan ng Kristo at bakit niyaman kayo. Kaya mga pag-iilan, hindi pagalanan ko, ipapagalanan ang pagkulibalas. Ngunit, impositasyon kayo, hindi pagalanan ko, ipapagalanan sa kakayanan ko kong Kristo. Pangalan ay iba't king Diyos at manalumpakan king kasalpantayanan. Ala na akong aliwang buri, nune ing akilalake i Kristo, at damdaman ko, tatalab ka na ko ing upaya ning kayang pangasubling nebye. At ing pangarakayanan ko karing kayang kasakitan, banong abakasan ko ing kayang kamatayan. Ayasahan kong ako mismo, malyari kong mayabe, king pamanyobrirang miye, ding mete. E king ako, ikwa ko ng meging ganap, eko pa ikwa ing tagumpe. Nune kasalukuyan ko pang tatagal kaniti, magnasang akwake ing premyo, at telaga ng Kristo para kanako, kanitang ikwana ko. Asabi kong tapatan kaya kayo, kapatad ko. Marayo, king isipan ko. Ing ako, migwagin ako. Ing bukod mong apipiho kong ini. Yapin ing kakalingwan ko na, ing milabas. At magkapilit kong susulong, papunta king pakirasnan. Pagikwanan kong biras king kapupusan ning ligligan, para akamtan ke ing premyo, ayayawos ning Diyos, king kapamilatan ng Kristo Jesus. At iti, alang aliwa, nune imbye karimbanwa. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Parangalan tayong maya pabalita.
I Jesus ti naglusya king bundok daring olivo. Kabukasan abak maranon, migbalik ya king templo. Halos ding sablang tao, mitipon la king arapana. Inya linuklukya at pigmulanong tiro. Ding iskriba ampong pariseyo, detang deka rin ning metong nga babaeng arakapdang makipangalugod. Telakad de king arapan ng Jesus at king arapan daring sablang taong tuturuna. Maestro, ngarang kang mekibat kang Jesus. Ing babaeng ini, merakapya king aktong makipangalugod. King batas, i Moises yuyutos na kekatamo, king ing babaeng antikaya, sukat yang paten, king pamamukul bato. Ngeni, nanong asabi mo tungkol kaya. Sinabi reyti bareng siluan ni Jesus king pamagsalita na, kanita manakit lang abintang laban kaya. Dapot ti Jesus, di nukuya at migmula yang sinulat king gabon, kambening taliri na. Antina ning ela patugot mangotang, i Jesus minatnayang matuli dat nga na karela. Ninuman ke kayo ing alang depatan apami kasala, yana ing mumunang mipukul bato king babaeng ini. Kay ba't dinukuyang pasibayo at sinulat king gabon? Inyang dimdamdaing sinabi na, ilangan mekola tunggal-tunggal. Mumuna laretang makiedad na, ang gaking melakwan niyang dili na i Jesus, ampon ing babaeng makatalakad pa ka rin. Minat na Jesus at nga na kaya, babae, nula ka rin, alang mitagan metong man ban mamarus sa keka. Alapo gino nga ng mekibat. Nung makanyan nga ng Jesus, ako man era ka atulan. Maliyari na kang mako, dapot ena mikakasalang pasibayo. Kaluguran kong kapatading mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Pasibayo po, mayap abak po kay kayungan. Good morning. Pagkigrit tala po rin kasiping tamo, mayap abak. Kaniting Domingo po at syutana king kalimang Domingo ning Kwaresma o ini ing tatauling Domingo para king panahon ning Kwaresma at king tutuking Domingo po lungubtana king Domingo na ning palaspas at ban umpisan ing banal aparumingo o ing ausan tamong Holy Week. Kaniti po kanong kasalukuyan panahon, uso la ring mangampanya uling election season. Miyayaliwa na kanya ning kekatamong daramdaman tungkol king karing kandidatong bisang manungkulan, pati na ing kasiran karing karelang kalaban luluwalda na. Amen? Ing election kano, ing balen yang matul nung nino ing pilina ng manungkulan at manmuntukan king gobyerno. Pero, pangaras king puso ning tao, ing pamanatul, babawal na ning mipasyag ay ebanghelyo. Pangaras king puso ning tao, ing pamanatul, babawal na ning ebanghelyo. King katatawlian na po ning ebanghelyo tamong mipasyag, anyang tunggal-tunggal lang meko ring manusga ketang babaeng mirakap makipangalugod nga ng Jesus, ako man era ka atulan. Antina mong papakit Jesus na iya mo rin mismo king sarili na ene parmasalanan ining babaeng iti. Kaniting kalimang Domingo ning Kwaresma, adong bage ing burikong idake ke kayo amalyari tamong pigunaman. Mumunang dili, na dapat ning tunay Kristiyano ing manusga at mamarsala. Amen? Pakilaway yo po rin kasiping yung matundo pa. Pakisabi yo po karela, huwag kang mapanghusga. Kaluguran kong kapatad king mi pasyagay ebanghelyo, ikita mo nung makanano de hinusganding eskriba ampong pariseyo,
Iting babaeng arakapdang makipangalugod. Delade king libutad da at burida ing basibasan deng batu, uling para karela oy tay ngustong dapat danggawan para kaya. Sinabi da kang Jesus na sasabyanan ning batas ng Moises, ing dapat siyang basibasan pauli na ning pamikasala na niting babaeng iti. Kaluguran kong kapatad, maniwala ko ing makantining manugali, naikit tamo ka ring eskriba ampong pariseyo king mi pa siya ga ebanghelyo, ang ganyaning malilyari pa mo rin king kekatamong kasalukuyan a panahon. Amen? Tamo pinmanakit mamasibas pisikal abatu, pero ring amanong luluwal ka ring asbuk at labi tamo, mekad mas matindila pa at masakit la pa basibas kesa kareng batu. Amen? As nakasaguli at kabilis ke katamo, ingusgan tala rin kapara tamong tao, basi king nano ing akakit at ikit tamo karela. Nga na puning metong ang kasebyan, ing dila na kanuning tao, mas mataram niya pa kesa king nano mang kutsilyo. At madalas, ding sugat abunga na, mas malalamla pa. Ewari po. Ing ebanghelyo kaniting aldo, agkatana katamo na sana, lawen tala rin ka para tamong tao, kawangis ning panlalawe ng Jesus, king balang metong ke katamo. Nung makanano na nilaweng Jesus, itang babaeng mirakap makipangalugod, sana bakanyan tamo namang lumawe kareng balang metong at metong kekatamo. Makanano nakatamo lalawen Jesus, apin ing panlalaweng mitmung pakalulo at alang halong pamanusga at pamamarsala. Amen? Halimbawa, ing pamanako, marokya, yes or no? Ulitan kaya, pumatudtud na kuwata. Ulitan kaya po, ing pamanako, marokya, yes or no? Yes, marokya. Kakadong kutang. O ing menako, marokya, yes or no? Ot minina ko pakibat. Ako po ing pakibat ko, eko naman balo. O numong menako ya, uling emergency. Kailangan ning apayulo at asaling panulo, ing tatang o imanang masakit. Kakatlong kutang. Nung akit na yung Jesus, ing taong mapanako, at sabyana ing eya marok iting tao ngay ni, konsentidorya Jesus, yes or no? Nano? Ing pakibat, mapamakaluluya, Jesus, kareng taong mikakasala. Amen? Dapot, tandaanan tamo, ene kukonsensyan ing karokan adaraptana ning taong mikakasala. Ing kasalanan mismo, marokya. Pero ing taong di napat king pamikasala, dirina ning pakalulo ni nga pong Ginoo at dirina ning pamikatagon ban kanita magbayo ya talakad yang pasibayo, ban yusto itang kamalyan adepatana. Amen? Sabi tamupin, condemn the sin, but not the sinner. Ing manusga at mamarsala, daig ne pakano imadamauring. Eya mo palm reader, nune heart reader ya pa. Kaluguran kong kapatad, etala sana pakyapusan, ding pariseyo ang pong eskriba anong nukarin, meging marapal para karela, ing pamanatul, ketang babaeng arakapdang makipangalugod. Etamo sana tambing-tambing, manugse amano, kareng taong akakitamong mikakasala. Bakit? Uling potang meging makanteng depatantamo, taya kakawangis king panlalawe ing ginutamong Hesukristo.
ing panlalawe na ning ginuta mong Hesus Kristo, panlalawe yang mitmong pakalulu, mitmong lugod, at mitmong grasya, karing balang metong at metong kekatamo. Amen? Eko po balo nung nino kaya kayo ing meka simba, inyang dinatang niya i-bishop ambu, i-cardinal ambu kaya ni king kekatamong shrine. Nano ing peka dikdik na kekatamo. Ala ni numan karing tao aatsu kaya tiking yato, ing maliyaring musga at paten ding kapararang tao pauli naning netong o adwang pamikasalara. Bakit? Uling anggyang ing ginutamong Yesu Kristo e naagaway ta karing kayang kaluguran. Amen? Ing kutangeni, among makanano ing pwede tamong gawan, ban kanita aywasan tamo, ing marapala pamanatol, karing kalupa tamong tao. Oy ni po ing kakadwang buri kong lakwan, kaya kayo. Lawe maluwalas, at laweng makitid. Ulitan kaya po. Laweng maluwalas, at laweng makitid. O yan yung kekatamo sanang palaging itimid, karing kekatamong pamibiyebye. King English nga tamo, don't jump into hasty conclusions. King mi pasyagay banghelyo, nung may kiramdam tamo, at peka pakiramdaman tayong mi pasyagay banghelyo, apansinan tamo, Jesus inyang dimdam na ing pamanatol daring eskriba, ampong pariseyo, kaniting babaeng makipangalugod, nano ing depata ng ikitamong Jesus. Linuklukya, dinuko, at sinulat king gabun, kapamilatana ning dalirina. Sukat tayang lawen iting meging dapat ng Jesus iti. Dakal po kanong talasulat ang pong scholars ing kukutangda nung nano ing sinulat ng Jesus king gabun kanitang penandit ay ta. Ikayo po balo yon nanong sinulat na. Puta po ting makabalo kaya kayo. Uling hanggang ako ay po balo nanong sinulat na. Miyayaliwala kanu sasabihan inggil kaniting depata ng Jesus. Dapat burike pong idake kay kayo ining meto nga basa kong libro tungkol kaniting meging dapat ng Jesus ay ti. Linuklukya, dinukuya at sinulat iya king gabun. Nga na po ning meto nga talasulat, inyapin kanu linuklukya, dinuku at sinulat iya Jesus king gabun ban kanita, di na nalang pamikatagun ding eskriba pon pariseyo, amisip at migunam nung gusto ing karelang pamanatol king babaeng mi kasala. Dirina nalang pamikatagun ban kanita, lawenda karing pusura, nung usuba ing pamanatol akarelang daraptan kaniting babae. Nga naning meto nga pari, it is Jesus' tactic, a delaying tactic to borrow time, to think clearly how one should respond in this kind of situation. Kumbaga, dirina na lang Jesus ban kanita, makapiisip-isip la, ban kanita api gunamanda, nung usuba itang pamanatol, agagawanda at gawanda, ketang babayi, inyapin linuklukya, dinukuya at sinulat iya kinggabon. Antina mo waring tuturong Jesus kaya katamo mo naman kaniting panahon, dapat ing maging kawangis taya king pamanatol, karing kapara tamong tao. Ing mabiyasang isipan, pigunaman at pangadyan, ing balang luluwal amano karing labi tamo. Yapin ing lumaweng maluwalas at elaweng makitid. Ikatamo kaya, isipan tala pa ring amanong luluwal karing labi tamo laban karing kapara tamong tao? O mekad pota, kawangis da katamo reting pariseyo ang pong eskriba at tambing-tambing ing atinta ng atol karing kalaban tamo. Nino po kaya kayo ing alang pikakasaman tas de ing gamatra.
O di ba, tintangan? May daratang niya pa mo, papunta niya pa aking arapan mo, may bugna kang mamaronggang batuwale. Nino po ke kayo ing may karanas ng pikasaman de, tas de ing gamat da. Ito ko papikasaman ring aliwa. Potang darapat kang masanting, sigurado at sigurado, ing dakal ka rin, ing manusgang mabilis laban keka. Pero kaluguran kong kapatad, sana kaniting kalimang Domingo ning Kwaresma, tuturo na kay katamong masalang Jesus, king kay katamong pamanusga, sana pakaisipan tamo, pangadyan at pigunaman, ing balang sasabyan tamo, karing kapara tamong tao. Amen? Nyapin po bilang katatawlian, burike pong gamitan iting sinabi ng San Agustin, tungkol king katamong may pasyagay ebanghelyo kaniting Domingo. Nga na, aduwalang mitagan, ing kalunos-lunos at ing mapaglunos. To our left, misery and mercy. At potang miyarapya ing kalunos-lunos at ing mapaglunos, tandanan tamo, manugumpe ing lunos at pakalulo ni nga pong Ginoo. Amen? Kapatad, sukat tamong tandanan, na dapat ning tunay Kristiyano ing manusga at mamarsala. Inyasat ing parating bakalan, apin ing laweng malwalas at aliwa ing laweng makipot. Amen? Talakad tamo po para ipasyag ing kakatang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Joseph, Smaypaya, di na lang King Banuang Ponyo. At kay Yesu Kristo, ng anak ng bugtong, nga ginutang, pengagli king upaya ng banalay espiritu, ni bayit kang nuan Mariang Birhen, linasala lang ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mikutkot, tinipaya karimete, king katlong aldos, sinubliyang mebie, pepaitas sa banwa makaluklukwan ng Diyos, sipang lubos may paya. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, banukum ka rin mabie ang pon mengamate. Sasalpantaya ko, king banalay espiritu, king banala kapulungan katolika, king pangsamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang yering mete, at king die alananga. Amen. Kaluguran kong kapatad, aduan tamo king Dios, ing ibalik na katamo ang ponding sablang tao, king kabulasan ing katawan, kaladwa ang pong espiritu, kabang lalapit tala kaya, reting kayaduanan. Karing balang panalangin, ing ipakibat tamo, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ulitan tayo po. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para king balayan ning Diyos, king mabilo gayato, ampong para karing kulang kasalpantayanan, ampong kapanaligan king Diyos. Manalayin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing tatalan upaya, baboring aliwa, ampo para karing gagamit pamanyalipit, bang manatili lamo king upaya. Manalayin tamo king Ginoo. Pakiramdaman mo kami. Para karing magsadyang pabinyag, ampong matanggap king banal kapulungan, ampo para karing katikista, tegawan, ampong pamilyara, manalaing tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang may na, ampong alang upaya king liputan, lalong-lalo ring makayungyong king drugs, alak, ampong sugal, at aliwa pang bisyo, manalaing tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kaya katamong makatipon keti, ampo para karing magdulap makakilala kang Yesu Kristo, kareting aldo ning panahon ning Koresma, manalaing taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang mayawabye, ampo para karing maninaya, king pangasubling mebye, ibat karing mete, manalaing tamong king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman
Ngini po, king katahimikan da rin kaya katamong puso, ilapit talaking Diyos, rin kaya katang sariling kayadwanan. Ginong Diyos, maulala rin makapagmulalang bagi, gewa mo para king balayan mong Israel, karing may ngalabas sa panahon. Kambera, ipaniga po mi king alanganga, ampo mapamakalulo mong lugod, gawan mo kami mo namang makapagmulalang bagi para kaya kami. King Aldo iti ampon balang Aldo, ngeni ampon kapilanman. Amen. Luklok tampo. Kita pangkatulan
O Diyos, sa lubos mayupaya, pakiramdaman mo kami, at ipagkaloob mo sana king ikaming talasuyo mo, abirian mong miyak tanganan king sala ning kasalpantayanan kang Kristo, ing luminis kami, king grasyang bubungan na niting sakripisyo, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginu mantabi kaya kayo, itasyula ring puso yo, pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tamo. Tunepin karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabus, ing purian ang pong pasalamatan da ka, kapilan man ang pong nukarinman, o Ginoo banal ay pa Diyos ang malugod ang pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pablasang kanitang menyawa diyang inuman, king Samaritana, kanita murin tenam na kayo, ing kalam ning kasalpantayanan. Layo ning pengayin tuliran, kumaw, king pamanyal pantaya kaya, ban kaya murin milablab, ingapining divinong lugod na. Ulinita makanyan mo naman pasalamat keka, at kaya gumding anghel, babansag mi ing kayupayan mo, at ngamingan pupuri. Ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog me ing espiritu mo, antimoing titipang ambun, kareting ain mi ban pabanala at para kaya kamingan gawa na lang katawan ampong daya ning Ginoming Jesucristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyana, king pamaylasan pong kamatayan na kinuwaning tinape. Pepasalamatan akat pinuri, piraso ning tinape, dinwang na iti karing disipulo na ngana. Kuanan niya iti, ikayo man, at mangan kayo kaniti. Uling iti yung katawan ko, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinuha ning kalis, pasibayo pepasalamatan akat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na ngana. Kuanan niya iti, ikayungan, minom kayo kaniti.
Uling iti ing kalis ing daya ko, ing daya ning bayo ang pangalananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, dapta nyo iti king pamigagana kayo kanako. Ipasyag taya ing misteryo ning kasalpantayanan. O mapamakalulungig pa, ing kamatayanan po ning pangasubli ng mebye, daraon miyake ka iting tinapi ning biye, ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka, ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pong daya ng Kristo, tipo na nakamingan timong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing banal akapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, bamiganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing papami, adi Florentino ing obispo mi, Ipasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, at ding sablang diakono, lalong-lalo na di Reverend Harold at Reverend Chan, at ding sablang magpari, ding tapat, sablang tapat asusuyo, king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatid mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye, king pakalulumo, idala mula at ding sablang mayang nabiye, kitang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kambening nuan a Birhen Maria Induning Diyos, kambenang San Jose, ing esposo na, kambening ring nual apostol, at ding sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod keka, king keka banding panawod, apurian at apaligayan da kasana king kapamilatan ng Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, manggaman king alanangga. Manalangin tamong mipnong kapanaligan ng puang lugod kingig pa, karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoo.
oig pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang pong pagsadyan mi, ing panyatan ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos sa igpami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, e mula sana babalik danding kasalanan mi, nunay ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ing banal akapulungan mo, layon meng pamayapan ng pong pisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At eka ang timurin. Anting anak na ning Diyos, sipakit taking balang metong ing waga ning kapayapan. Peace be with you po, kaya kayo man. Diyos, amilala ko, ing kasalanan iyato. Pagkaluluan mo kami, Kordero ni Diyos, amilala ko, ing kasalanan iyato. Kasalanan iyato, ibig mo kami, ikapayapan, ibig mo kami, ikapayapan, ibig mo Oy ning ginutang Yesu Kristo, ing makaibietune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws kingapuna ning Kordero. Ginoo, Yak matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas niya naman mo, kumayap na.
Ginoo, makiramdam ka sana, kasasali ko tuling ika'y bengo, ika'y sulok ko, ika'y pastor ko, ika'y sabla para kanako. O sumingin ka, wala para kiko, o Ginoo, balisala, o balisala, ikamo'y karatunan na. Ginoo, etong mo'y nganwan ko keka, imanok nangan ko, imalemo, kapaning beko, katangalan ko'y lewan mo. O sumimik ka, wala para kika, o Ginoo, balisala, o balisala, ikamo'y karatunan na. Balisala, o balisala, ikamo'y karatunan na. O Ginoo, ngening tinggap niya ing katawan ng puang daya ng Kristo, ipanigapumi keka ing manatili kami sanang tunay ng galame ning katawan ng Kristo ketiking yatu, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Luklo kayo po sa guli, so ken pong daratang a Domingo, Domingo de Ramos na, Domingong Palaspas, pamamendisyon Palaspas, maganap po magumpisa king RCC, karinla po mitipon kaybat manulakan papunta po kening shrine. Kaybat na ning prosesyon na ito, maganap po yung Santa Misa, 6:30 ning abak. So keng tutuking Domingo, 6:30 ing abak king Santa Misa Keti, at ita pong Domingong Bengi at impamurin misa alas 6 po ning Bengi. So ita po ne kay bat i-announce na mo po yung schedule keng Holy Week. Kay bat po dakal po salamat king kaya kayong pamagkanta. Po apansingan kasanteng patang magkanta kayo. Aliwa mo rin kwari lang darandaman tamo. Noon kayo po full and active participation nga na po. Dahil sisimba, ela mo makatamimi. Nune makiabe, alwa mo po'y kaming magmisa nune tamungan. Nya makiabe kayo karing pakibat, kailangan makibat kayo. Ampo pang magkanta, nung baloyo puring kanta, ngayon ng suntunado kayo, napakasikan. Potamiya mo yung siping yun So makanyan po yung sisimba, tang kalumukin, matutod na ka. Po makanyan nya mag-participate, full and active participation. Nung yung siping nyo po, mitutunduya, gisingan niya nung matutod siya. Baloy po itang deng aliwa niya, matutod la pala, burida pala, matela, matutod na lang mo. So, burida, nanong buri yung mate, nanong klaseng kamatayan, buri mo po itang
Matutod ka kay ba't na kamigising. Nyapin pala lang mamamatay kang misa. So sana ko mamamatay kang misa, ko matutod. Yan po. Sa ita po, salamat po king kayong pamagkanta, salamat king kayong pakibat. So, kaiba na po ning Santa Misa at tamang meeting all the volunteers kini pong shrine ng Apo na ning pisabihan tamo ding batas statuettes ning Apo shrine. Baloy po ingke kaming power ang gamo keng bakod yan. Gustong linwal ka keng bakod, ini po kalwal ken sakop ne paning HRP. Ingke kami mong gawan yapin, ita suywan la ring mag-pilgrimage, anya pinalang binyag keni, alang kasal. Ngayon, nung ating alimbawa, ating masakit ken o kaya mete, mag-report ko pamurin king HRP. Makanya niya po yung batas. Niya, ing prosesyon, ken tuto king banwa, manyata pang permit. Etam basta't mag-prosesyon. Ing prosesyon po niyang bilabas sa anniversary tamo, dinuro siya ta, pekalwala siya. Nung malyari po, gustong yata may niyad permit, sabihan na nakatanga pong money. Nung malyari mo, kenita mo, gustong make prosesyon tamo, manyata pa mo pong permit. So, makanya niya po ing metong shrine. Pero ating misa, ating confession. Niya kayo pong volunteers, dakala salamat, eya po paroke ni. Anya pindeng mag-serve keni volunteers langan, niya pin mag-meeting tamo. Keng daratang Martes Santo, antimurin, atin pong pilgrimage, ding 12 parokya asakop na ning vicariate, atin tamong pilgrimage, muntala po keni. So in assembly time, 4 a.m. Deng banda ka rin, mitipon la po king HRP, deng banda keni, ketang stationing tren. Kaibat po at exactly 4:30, manulaka na la, mikit-ikit kaya po keni. O yan po, mangailangan kaya pong volunteers, magsadyatang almusal. Nung kami mo po emyagyo, deng datang bababa keng 500. So magsadyang almusal po, danum, inuman. So yan po, kailangan mo ring volunteers, keti King's Shrine. So yan po rin ring mapilan, agawan taon. So kay ba na yung misa, malakwan la po ring volunteers, mag-meeting tamo po. So kaya kayo nga po, dakala salamat. Talakad tamo para king final blessing, ing Ginoo mantabi kaya kayo, idukoy la ring buntukyo para king masusing bendisyon. O Ginoo, bendisyonan me ing banal akapulungan mo, amalambat ng manenaya king regalo ning pakalulo mo, at pagkalam mo king ing yagyag mong paninasan dang kamtan, tanggapan da paulining ganakang mo at pakalulo, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at dingke kayong pamilya, ingit pa ing anak at ing Espiritu Santo. Ing Santa Misa mi daw ne umetan na king kapayapan. Pakiramdam kayong ininaing oras ang karapat-dapat. Ininaing ang doling kaligtasan, magbalik ka na luming Diyos. Pag-ilaganing makatapat, na lumang bagay ang makatakin, paging katawang kasuywan, alalang asa binanupaman. Pakiramdam kayong ininaing oras,
oras, ing oras sa karapat-dapat. Ngininaing ang doling kaligtasan, magbalik tanaluping Diyos, magbalik tanaluping Diyos.